namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm like Benjamin the president. Lo nga ta king of course na speech xa yena xa AADP ka debate of course. Yeah, so of course ta ya enkowankowa sonkowankowa helila mbama ku hinda tsanini so tsanini le as you can see mangena nyana mukutli economy ya nkowankowa mbama ku hinda mogolobotho ala ka king munada ku close nele nkowankowa mzimfika ka king munada simva mi close nele nkowankowa. Okay. So hayi manager plan of course ayiri kona hi munhu wa ti live ngomi switoko loko ze ku na manager plan live yi va kona swi saseka swilo as you can see hayi timember ta AADP ava humene hi xitalo ku ya supporta president Mayingani na vandla ra vona ra AADP. A hi vhete ni nghena ka speech hi ta va hi kha hi xi tsematsema kwala na kwala of course. Of course murangaphandle of course ku vuye ku nghena section ya vona na lava nga va vulavurini mara se ku vuye ku nghena section ya murangaphandle leyi nghenela ku yona of course yi fika yi ku President Mayingani wa vulavula xa sungula ni na xirhambo aka pfulexa ku hi sonta hi ta va hi pfula yindlu le mfumo wa ANC wu nga vatalamo aka tiko tete. As you can hear murangaphandle of course yi vula le of course yi vula le ka Nkomo 22B mi nga ma hleketa ku hi ti 11 yi kombisa murangaphandle of course ku ri va busy swinene na muti lowu mi nga ma hleketa muti lowu ri njhani ku na tente ra brown as you can see muti wo kha wu nga tsakisi lawa of course murangaphandle yi nga fika yi kombisa ku a va nyikeliwe hi vandla ra the ruling party of course as you can see muti wo kha wu ri so AADP of course a yi ti byela ku hey hikosa ku ri khale ever since 2022 vanhu lava va nga na ndhawu yo tlela va ta va kha va ti byela ku ri va ta va kha va va pfuna as you can see hi leswi nga vuya swi endliwa of course. So with the 16th April already sa ku na progress ya kahle as you can see sa swi tikomba ku himpela se swi ya kona as you can see a ku ri busy blind tende leri ra ha ri kona ka background le ndzhaku le as you can see a ku ri busy swinene kombisa ku mintirho yi le ku vulavurisiweni. So hi ti 23 ta April ha already sa herini swa ku xo ta rhofu ntsena as you can hear I mean like as you can see so murangaphandle tanihileswi sweswi mi nga swi twa laha yi fike yi kombisa ku yindlu leyi ta yi kha yi pfuriwa na va ANC va invitiwa because a ni hi vona lava va nyike vanhu lava tende and then va nga akeriwa ever since 2022 yi kombisa ni ku va ta witness so yona obvious yi herini ku pfulela va ta va nga hlwelanga no pfulela guys kusukela 23 va nga se pfulela leswi va ta va hetini yi ta yi kha yi pfuriwa ximfumo hi weekend ya leyi kahle kahle kwalaha. As I read murangaphandle yi ri tende leriya na rona ri ta vekeliwa ro boha liya red obviously yi kha yi vekeliwa ra vandla ra the ruling party ku na vona loko va fika va tsema ribbon va presenta leswi vona va nga swi endla and then murangaphandle of course yi ta yi kha yi tsema ribbon ya yindlu leyi nga fika yi va akela le ka Nkomo 22B. Hinkwenu na swi tiva le ka hala murangaphandle of course yi borheni mati and phela difference leyi yi nga kona laha i ku murangaphandle yi fike yi borha emutini straight hayi leswi swi fika swi endliwa xitarateni because ni voni na ku swi fika swi endliwa xitarateni maybe kumbexana intention already va yi ri kona yo swilo leswi va ta tlhela va swi yiva like va yiva that equipment because a swi last leswiya ma vona mhaka leyi mara mati loko ma borhiwa emutini swi va swi ri safe ku fanele swi murangaphandle yi nga swi endla mati ya borhiwa emutini avuhosini so vanhu va kale va swi tiva ku michini yi tshama yi ri safe the pump swi va swi tshama swi ri safe ma vona mhaka leyi vanhu va kota ku va kha va accessa mati hi ndlela leswi swi va swi komba i swilo leswi nga legit mati ya borhiwa emutini avuhosini swi va swi ri safe ma vona mhaka leyiwa.
as you have heard, murangaphandle yi tlhela yi kombisa ku vakokwana le ka AADP va ta hamba va hola 6,000 rand. You can judge for yourself ku statement xexo mi xi twisa ku yini. Mara mina loko ni langutisini I think it's possible because loko okay languta va kha like va kha ku dyiwa timali tin'wana to tala swinene loko okay langutisa through corruption. So I think it's possible. It's possible swi nga va swi leheni swa kona process ya kona mara I think it's possible. Budget yi kona guys, hi humesa mali yo tala ngopfu ka tax. Tax, imagine chekani ku hi tax mi hakela mali muni mi kha mi xava swilo atixopeni and stuff like that, hi hakela tax yo tala ngopfu. I think it's possible. As I've heard, murangaphandle yi tlhela yi kombisa point yo vafundhisi va ta hamba va kuma a basic salary. Hopefully murangaphandle a mi vuli swifundhisana ni by swifundhisana vula lavo vo ka va nga swi yelangi exikolweni hikuva swi vona ku swi tele ngopfu swifundhisana masiku lama. Mufundhisi loyi a nga exikolweni a nga swi yela a nga na certificate ya swona I think va yi ta yi kha yi vula yena i vanhu lava nga ta va kha va deserve ku at least va tlhela va kuma na basic salary. I think mhaka kahle swinene sweswi ku va kha va tekeriwa enhlokweni mali ku nga nyiki vo murangaphandle ntsena ivi then siku kha ku tshikiwa leswin'wana a va sapoti hinkwavo. Okay, as I've heard, murangaphandle yi tlhela yi kombisa ku vafundhisi va ta tlhela va hakeriwa tikereke. So as already stated swa ku hi lava nga dyondza va nga na certificate yo vafundhisi swi nga va kahle sweswo. Hayi mhaka kahle ngopfu debate ya yona murangaphandle ya twala. A swi to ku na timayini to tala ngopfu guys, a hi xihundla ku na timayini to tala swinene ti nga pfariwo giyana huma lamile ti tele swinene khale timayini a ti ri kona around our areas here. Ma yi vona mhaka leswi swi va swi ri kahle loko ti pfula laha because mintirho yi ta yi kha yi pfuleka ku na swo tala ngopfu loko ze mayini yi pfula ku na mintirho yo tala swinene yo tala yi le mayini na yo dirayivha yi tele guys loko a swilo leswi swi transportiwa ku huma mintirho yo tala swinene. So i mhaka kahle ngopfu murangaphandle of course loko ku ri yi lava ku pusha initiative of course yo ku pfuriwa those mines because ku ha ti-industries around the areas ma swi tiva na n'wina that's why mi kuma ku kala hi mintirho. As I've heard, murangaphandle of course yi tlhela yi kombisa mhaka ya bazi kasi great enough yi hele ku gas khani nga tshama ni yi vona. So minkarhi ya hina loko hi kula hina na swi tsundzuka ku na mabazi loko ni nga ma tiva ku ri mavito ya wona a swi va swi ri kahle because swa chipa bazi ri va ri chipini guys, ri va ri chipini swinene. A wu kota ku kuma munhu a travel a dorobeni cheap, very cheap. So i mhaka kahle na yi support na mabazi ya kota ku vuya yi va yi ri kahle swinene because swi le ku durheni ti-taxi ti le ku durheni a hi swihundla sweswo. So mi kuma ku vo tala vanhu va kota ku va va afford ku na vanhu lava holaka mudende phela guys va dependa ka mudende. So loko bazi ri kota ku vuya swi loko va ta kota ku va va afforda ku va va ya dorobeni because a no fika va hola kona ma yi ku vona mhaka leyi no xavaxava swilo vhele a ni voni reason yo why fike hi nga voteli murangaphandle. Ku hluphekiweni mati kun'wana hi swi voni ku busy ku akiwa tiofisi ku hala ka malamulele instead yo kwala tiko ri va nga kona kwala ku pfumala na mati a va busy hi swona. So guys a hi endleleni the right thing a hi voteleni AADP hi switoko na ti-boreholes swilo swi le ku durheni guys swi le ku durheni vulela na n'wina mi nga joni leswi swilo swa durha hala kaya hala loko se yi lava ku aka ta swi vona ku mizaya swilo swa durha. So a hi voteni hi na reason ku vota o tsakisa ku vota yi ku votela vito ni langutisa ku party yaleyo so far i yini xi nga xi endla swo kombisa ku yi serious. AADP mali ya yona like as you can see before va na swa funding swa government va swi kotini ku va fika va borha mati and mati ya ha to hlupha guys a ro sungula ni swi vula as Master T phela guys hi ha mati stekere fela hi na mati stekere fela ro damu ra hina ma yi vona mhaka a ri na mati because ri pfariwini Z2 i
situation leyi nga ko yaleyo mhaka yi fike yi sungula yi resolve wale ende swa ndla mi kuma ku nghenelele timali mi kuma ku diziwe the ruling party so i mhaka yin'wana yi nga ta leha swinene ku va yi solviwa mhaka liya because mati hi nge ma kumi na ndoni guys a na ndoni lamaya ma ta file lani mi byela no ma tshama la na loko hambi mo fika le swi nge ze swi lasta ni because ku na tinyimpi hi ngo mi swi tivaka ku tinyimpi leti nga kona hi nge ma kumi mati yale so hi fike hi va hi na mati yena hi le sitekerefini so hi ku sweswi ku ta ku ri tiphurosesi hin'wana ku kulukumba ngopfu a hi vhotele murhangaphala yi yimeka xoko hi na mati hi na mati hala kaya ku swilo swa durha guys swa durha Nsati wa munghana na ya nga teki kahle ni n'wi vone ku cina na vavanuna van'wani nsati wa munghana na ya nga teki kahle ni n'wi vone ku cina na vavanuna van'wani hi ku khaze hi ku khaze